дуруд шунавандагони азиз, таҳаввулоти хабарҳои ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз 1 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Санкт-Петербург шурӯъ мекунем. дар шаҳри Санкт-Петербург кормандони полис ҳангоми гузаронидани як амалиёти вежа гурӯҳи ҷинояткореро боздошт намуданд, ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ ҳоҷатҳои қалбакӣ омода мекарданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград гумонбарон бо муҳоҷирони нав вориди Русия гардида ҳоҷатҳои қалбакӣ аз ҷумла корти муҳоҷиратӣ, патент барои фаъолияти меҳнатӣ ва варақаи қайди иқомати маҳал сохта бо маблағҳои муайян мефурӯхтанд. гуфта мешавад, ки ҳар моҳ тақрибан то 100 нафар аз шаҳрвандони хориҷӣ, асосан шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба гурӯҳи ҷиноятпеша тамос гирифтаву аз хизматрасонии қаллобонаи онҳо барҳавар мегаштанд. ҷинояткорон барои ҳар як муҳоҷир барои сабти номи муҳоҷирати расмӣ бастаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ таҳия мекарданд, ки арзиши ҳар як бастаи ҳуҷҷатҳо тақрибан 25 000 рублро дар бар мегирифтааст. ҳамин тариқ тибқи иттилои пешакӣ қаллобон дар ним сол беш аз 1000 нафар шаҳрвандонро ба қайд гирифтаву ба онҳо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ омода карданд, ки зиёда аз 50 миллион рубл ба даст оварданд. нафарони боздоштшуда дар ҳоли ҳозир дар боздоштгоҳи муваққатӣ қарор доранд ва шахсияти онҳо барои расонаҳои хабарӣ ифшо нагардидааст. дар Русия мемонем ва хабарҳои ин соатаро мустақиман идома медиҳем. сардори раёсати кофтгови ҷиноӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Догистони Федератсияи Русия полковники политсия Магомеднабӣ Адилханов дар бораи чӣ гуна дастгир шудани 6 маҳбусе аз муассисаҳои ислоҳӣ фирор карда ибрози назар кард, ки муҳтавои суҳбати онро маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ дар як навори видеоӣ нашр кард. ёдовар мешавем, ки ду ҷинояткори фирорӣ шамил Боиматови 29 сола ва Муҳаммадрасул Машрабови 30 сола зудагони Тоҷикистон мебошанд. ҳайати гурӯҳ аз 6 нафар иборат аст. мо тахмин кардем, ки ҷинояткорон мехостанд Федератсияи Русияро тарк кунанд, ба Қазоқистон раванд ва минбаъд бо назардошти он, ки дар ин гурӯҳ ду шаҳрванди Тоҷикистонис ҳастанд, онҳо қасд доштанд бо ягон роҳ шиноснома ва ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ба даст оранд ва ба Тоҷикистон раванд. аммо нақшаҳои онҳо амалӣ нашуд ва маҳбусони фирорӣ боздошт шуданд, гуфтааст полковник Магомеднабӣ Адилханов. намояндаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Догистони Федератсияи Русия илова доштааст, ки ҷустуҷӯи маҳбусони фирорӣ душвор буд, аммо онҳо ба ҳадаф расиданд. пас аз гурехтани маҳбусон дар таърихи 22 сентябр кормандони полис бо кӯмаки сагҳои махсуси тарбиятёфта тавонистанд изи маҳбусони фирориро пайдо кунанд. сокинони маҳаллӣ як нақлиёти партофташудаи тамғаи ВАЗ 2109-ро ёфт намуданд, ки эҳтимолан ҷинояткорон барои фирор кардан аз он истифода бурдаанд. ҳамчунин дар навор гуфта мешавад, ки шоҳидоне ёфт шуданд, ки ҷинояткоронро дида ва бо онҳо суҳбат намуданд. маҳбусони фирорӣ дар назди деҳаи Уланхол боздошт шуданд. илова доштааст сардори раёсати кофтгови ҷиноии вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба ҷумҳурии Догистон полковник Магомеднабӣ Адилханов. нашри хабариро бо таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон мустақиман мешунавед ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. сафорати Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ пас аз анҷоми давраи омӯзишиву назоратии мутахассисони Созмони ҷаҳонии беҳдошт ва мақомоти Роспотребнадзор нишасти матбуотӣ баргузор намуданд. муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Самараддин Ализода қайд кардааст, ки бо туфайли фаъолияти амалии мутахассисони рус дар соҳаи системаи хидматрасонии лабораторӣ ва сифати санҷишҳо оид ба ташхиси коронавирус ба таври назаррас беҳтар гардид. дар 3 моҳи ахир мутахассисони Русия ва ҳамаи шаҳрҳои бузурги Тоҷикистон аз ҷумла Хорӯх, Кӯлоб, Бохтар, Хуҷанд ва Душанбе ташриф оварда ва дар он ҷо бо мутахассисони маҳаллӣ, тиббӣ, суҳбату вохӯриҳо ва давраҳои омӯзишӣ гузаштанд. ҳадафи мо шикаст додани сирояти вирус мебошад ва дар ин қисмат мутахассисони мо таҷриба ва малакаи худро ба ҳамдигар омӯхтанд.
روسیه در این وضعیت دشوار یکی از اولین‌ها شده به مراجعت دوستان در آسیای مرکزی پاسخ داد و یاری ضروری رسانید، گفته است نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان. رهبر هیئت سیرایت‌شناسان دکتر علم‌های بیولوژی پروفسور و ویروسولوژ معروف روسیه الکساندر سمیونوف گفته است که با وجود کارهای انجام داده شده میسیه از تاجیکستان بیرون نمی‌رود، زیرا هنوز کارهایی هستند که باید انجام داد. پاندمی رفع خواهد شد، کرونا ویروس دیر یا زود مغلوب خواهد شد و اقتدارهایی که حالا رشد می‌کنند باقی خواهند ماند و برای سیستم تندرستی کار خواهند کرد. علاوه داشته است پروفسور الکساندر سمیونوف. تاجیکستان و ازبکستان در دایره همکاری‌های گمرکی به موافقه رسیدند که برای مساعدت در حرکت گمرکی چاره‌های ضروری می‌اندیشند. خبر می‌دهد آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خبر این به تامین حرکت به ممنوعیت مال‌ها و واسطه‌های نقلیات کشورهای سوم توسط گذرگاه‌های سرحدی سرازم جرتپه دخل دارد. در جلسه کمیسیون بین حکومت تاجیکستان و ازبکستان اوید و همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده و معاون یکم رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری ازبکستان انور اساموف در این باره سخنرانی کردند. قید کرده شده است که ازبکستان در پنجگانه شریکان سودای خارجی تاجیکستان موقع مستحکم را اشغال می‌کند و گردش مال بین کشورها 3 مراتب افزوده از 12 میلیون دلار سال 2015 تا 362 میلیون دلار در سال 2019 رسیده است. همینطور از روی نتیجه های نیم ساله اول سال 2020 تجارت با ازبکستان بیش از 217 میلیون دلار را تشکیل داده است که این بیش از 7% حجم عمومی سودای تاجیکستان با کشورهای خارجی را در بر میگیرد. غیر از آن صادرات مال‌های تاجیکستان با ازبکستان در 8 ماه سال 2020 53 میلیون دلار را تشکیل داد که این 24% حجم عمومی صادرات تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در همین حال واردات مال و محصولات از ازبکستان 164.6 میلیون دلار گفته می شود. خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید و نظر به اوضاع منطقه میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک جلسه اضطراری که آن به وضع در قره‌باغ کوهی بخشیده شد از آغاز درگیری‌ها میان آذربایجان و ارمنستان نگرانی جدی نمود. در جلسه اظهارات مشترک 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شنیده شد. شورای امنیت سازمان ملل از طرف‌های درگیر دعوت کرد که درگیری را فوراً بحث کنند و بدون شرط پیشکی به گفت‌وشنیدهای ماهیتاً شروع کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد اینچنین از نقش مرکزی همرئیسان گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری در اروپا، روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه که با یک میسیون میانروی برای حل نزاع قره‌باغ کوهی عمل میکنند اظهار پشتیبانی کرد. همزمان جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید که در آن نمایندگان 57 دولت شرکت ورزیدند تا وضع قره‌باغ کوهی را بررسی کنند. وکیلان کشورهای همرئیسی گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری در اروپا بار دیگر از طرفهای درگیر دعوت کردند ضد خود را فوراً خاتمه بخشند و گفت‌وشنید را برای راه یافتن حل مذاکرات آغاز کنند. همزمان اندری کاسپریسک نماینده دائمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا اوید به قره‌باغ کوهی اشتراکچیان جلسه را درباره وضع منطقه و ادامه‌یابی مناقشه ارمنستان و آذربایجان آگاه کرده گفته است که وی به واسطه از جای حادثه و از خبرنگاران محلی در سطح عالی اطلاع می‌گیرد و اینچنین اشاره کرده است که سازمان امنیت و همکاری در اروپا آماده است نماینده‌هایش را به منطقه نزاع فرستد و هرچه زودتر وضعیت معتدل گردد. خاطر رسان میکنیم که مناقشه ها در منطقه قره‌باغ کوهی از روز 27 سپتامبر باز آغاز یافتند. در این نزاع از هر دو طرف کشته شدگان و زخمیان به قید گرفته شدند.
خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی شما را با تحولات تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت.